Sve se raspada. Sedeo sam u 9 ujutro na času biologije. Držao rukama glavu iznad klupe i zurio u kazaljku koja je kružila. A svaki otkucaj časovnika pratilo je drobljenje nastavnika o hromozomima i mitozi. Dosađivao sam se, kao i većina 13-godišnjaka zatvorenih u zagušljivim fluorescentnim učionicama. Neko je pokucao na vrata. Gospodin Price, zamjenik direktora, proturio je glavu. Izvinite što vas prekidam. Mark, možeš li da izađeš na čas? O, ponesi svoje stvari. Čudno, pomislio sam. Obično decu šalju kod direktora, ali retko kad direktora šalju njima. Pokupio sam svoje stvari i izašao. Hodnik je bio prazan. Stotine žućkastih ormarića sastajalo se na horizontu. Mark, možeš li da me odvedeš do svog ormarića? Naravno, kažem, pa se odvučem hodnikom u vrećastim farmerkama i s kosom u fronclama, u prevelikoj panterinoj majici i svemu što uz to ide. Stižemo do ormarića. Otvori ga, molim te, kaže gospodin Price. Otvorim ga. Staje ispred mene i prikuplja moj kaput, opremu za fizičko, ranac, sve što je u ormariću, osim nekoliko svesaka i olovki. Udaljava se. Pođi za mnom, molim te, kaže, ne osvrćući se. Počinjem da se osjećam nelagodno. Idem za njim do njegove kancelarije gdje me zamoli da sednem. Zatvara i zaključava vrata. Odlazi do prozora i podešava roletne da se ništa ne vidi spolja. Počinju da mi se znoji dlanovi. Ovo nije obična posjeta direktoru. Gospodin Price seda i u tišini prebira po mojim stvarima. Proverava džepove, otkopčava rajsveršluse, potresa opremu za fizičko i stavlja je na pod. Ne gledajući me, pita: znaš li šta traži, Mark? Ne znam, kažem. Drogu. Od same reči se unervozim. Drogu? Promucam. Koju vrstu? Strogo me pogleda. Ne znam, koju imaš? Otvara jedan od mojih registratora i proverava džepiće namenjena olovkama. Znoj mi izbija kao pečurke posle kiše. Širi mi se od dlanova, preko ruku, a onda i po vratu. Slepoočnice mi pulsiraju dok mi krv udara u mozak i lice. Kao i većina 13-godišnjaka tek optuženih za posjedovanje i donošenje narkotika u školu, želim da pobegnem i sakrijem se. Ne znam o čemu govorite, bunim se. Reči mi zvuče znatno pokornije nego što bih želeo. Mislim da bi sad trebalo zvučim samouverenije. Ili pak ne. Možda bi trebalo da sam uplašen. Da li lažovi zvuče uplašeno ili samouvereno? Jer kako god da zvuče, ja bih da zvučim drugačije. Umjesto toga, nedostatak samopouzdanja raste. Nesigurnost zbog toga što zvučim nesigurno čini me još nesigurnijim. Ta jebena povratna sprega iz pakla. Još ćemo vidjeti, kaže i okrene se rancu koji na izgled ima stotine džepova. Svaki od njih je krcat blesavim tineđerskim potrepštinama, hemijskama u boji, starim ceduljama iz razreda, CD-ima u naprsim kutijama iz ranih 90-ih, osušenim markerima, starim blokom za crtanje kojem nedostaje pola stranica, prašinom, otpacima i sranjem koji se nakupilo tokom ludački krivudavog srednjoškolskog postojanja. Mora da mi znoj izbija brzinom svetlosti, jer se vreme odužilo i uvećalo, tako da ono što su bile sekunde na satu na času biologije sada su postali eoni paleolita i svakim minutom bih odrastao i umirao. Samo ja, gospodin Price i moj ranac bez dna. Negdje u vreme mezolitskog doba gospodin Price privodi kraju pretres ranca. Kako ništa nije našao, postaju usplahiren. Prevrnuo je naopako ranac i istresao sva moja sranja po kancelarijskom podu. Sad se i on obilato znoji, osim što je umjesto mog straha tu njegov bes. Danas nemaš droge, jeli? Trudi se da zvuči ležerno. Nemam, trudim se i ja. Moje stvari raspoređene okolo odvaja svaki predmet obaška pa ih prikuplja u gomilice pored moje opreme za fizičko. Moji jakna i ranac sada leže ispražnjeni i beživotni na njegovom krilu. Uzdahne i zagleda se u zid. Kao i većina 13-godišnjaka zaključanih u kancelariji s čovekom kojim besno razbacuje stvari po podu, želim da plačem. Gospodin Price pregleda sadržaj poređen po podu. Ništa zabranjeno niti nelegalno, nema narkotika niti ičeg što nije u skladu s politikom škole.
uzdahne, a onda baci i jaknu i ranac na pod. Savije se napred i stavi laktove na kolena kako bi mu lice bilo u ravni s mojim. Mark, pružit ću ti posljednju šansu da mi iskreno kažeš. Daleko ćeš bolje proći ako si iskren. Dosta ćeš se lošije provesti ako se ispostavi da lažeš. Kao da mi je to šlagvort, progutam knedlu. Reci mi sad istinu, zahteva gospodin Price. Jesi li poneo drogu danas u školu? Zadržavajući suze i jecaje koje mi se otimaju iz grla, zurim u lice svog mučitelja i vapim da se moji adolescentski užasi okončaju. Pa, moličivim glasom kažem, ne, nemam nikakvu drogu, nemam predstavu u čemu pričate. U redu, kaže, predajući se. Mislim da možda pokupiš svoje stvari i odeš. Još jednom čežnjivo pogledamo moj ispumpani ranac koji leži na podu kancelarije, poput izneverenog obećanja. Nehajno stavlja nogu na ranac, pa lagano pritiska u posljednjem pokušaju. Nestrpljivo čekam da ustane i ode kako bih nastavio sa svojim životom i zaboravio čitavu tu noćnu moru. Ali, noga mu se zaustavlja na nečemu. Šta je ovo? Pita, lupkajući nogom. Šta je šta? Kažem. Ovdje još ima nečeg. Podiže ranac i počinje da mu opipava dno. Predamnom se soba zamutila, sve počinje da leluja. Kad sam bio mlad, bio sam pametan, druže ljubi. Ali isto tako sam bio i seronja. To mislim na najljepši mogući način. Bio sam buntovan, lažljiv mali seronja, besan i pun mržnje. Sa 12 godina sam uz pomoć magneta za frižider prespojio kućni bezbednosni sistem da bi se usred noći neopaženo išunjao iz kuće. Drugar i ja bismo na leru odgurali na ulicu auto njegove mame kako bismo se provozali, a da je ne probudimo. Pisao sam sastave o abortusu jer sam znao da je moj profesor engleskog zagriženi konzervativni hrišćanin. Drugi drugar i ja smo ukrali cigarete njegovoj mami i rasprodali ih deci iza škole. Isto tako sam napravio tajnu pregradu na dnu svog ranca da bi sakrio marihuanu. Bila je to ista skrivena pregrađa koju je gospodin Price otkrio pošto je na nju zgazio. Lagao sam. Da, i kao što je obećao, gospodin Price me nije poštedao. Nekoliko sati kasnije, kao i većina 13-godišnjaka vezanih lisicama na zadnjem sedištu policijskog auta, mislio sam da je mom životu kraj. Na izvestan način sam i bio u pravu. Roditelji su mi odredili kućni pritvor. U doglednoj budućnosti ću biti bez drugova. Kako sam bio izbačen iz škole, trebalo je da do kraja godine imam časove kod kuće. Mama me je naterala da se ošišam i bacim sve majice sa Marilyn Mansonom i Metallicom, što je za nekog ko je odrastao 98. bilo ravno smrtnoj presudi sa kaćenjem. Tata me je ujutru odvlačio sa sobom u svoju kancelariju i terao me da satima arhiviram dokumenta. Pošto se kućno podučavanje završilo, upisali su me u malu privatnu hrišćansku školu, u koju se, što vas i neće iznenaditi, nisam baš uklopio. I baš kad sam se konačno uozbiljio, posvetio zadatku i spoznao vrednost dobrog svešteničkog rada, moji roditelji su odlučili da se razvedu. Sve ovo vam pričam kako bih naglasio da je čitavo moje odrastanje bilo žešće sranje. Ostao sam bez svih prijatelja, bez okruženja, bez ikakvih prava i bez porodice. U otprilike samo 9 mjeseci. Kasnije, tokom mojih 20-ih, terapeut će ovo nazvati neko stvarno traumatično sranje. Tako da ću narednih 10 i kusur godina provesti i raditi na rasplitanju toga, trudeći se da budem manje nadobudni samoživi mali seronja. U to vreme problem odnosa kod kuće nije podrazumevao sve užasne stvari koje su rečene ili učinjene, već pre sve one užasne stvari koje je trebalo da budu rečene i učinjene, a nisu. Moja porodica prećutkuje, onako kako Warren Buffett zarađuje pare ili kako se Jenna Jameson jebe. Najbolji smo u tome. Oko nas je mogla da izgori kuća i na to bi se reagovalo sa "O ne, sve je u redu, može je malčice toplo ovdje", ali zaista je sve u redu. Kad su mi se roditelji razveli, nije bilo polomljenog posuđa, lupanja vratima, gromoglasnih svađa oko toga ko je koga jebao. Pošto su brata i mene uverili da to nije naša krivica, imali smo seansu sa pitanjima i odgovorima. Da, dobro ste to pročitali, u vezi sa logistikom nove organizacije života. Nije puštena ni jedna suza, niti je ikad bio povišen ton.
Najdalje što smo brat i ja dosegli u rasplitanje emotivnog života roditelja bilo je što smo čuli: niko nikog nije prevario. O, to je baš lepo. Malčice je toplo u sobi, ali zaista je sve u redu. Moji roditelji su dobri ljudi. Ne krivim ih ni za šta od ovoga, barem više ne. I veoma ih volim. Oni imaju svoje sopstvene priče i puteve i probleme, kao i svi roditelji. Kao i svi njihovi roditelji. A kao i svi roditelji, moji roditelji su u najboljoj namjeri meni prenijeli neke od svojih problema, kao što ću i ja svoje probleme preneti svojoj djeci. Kad nam se u životu dogodi stvarno traumatično sranje, poput ovog, podsvesno počinjemo da se osjećamo kao da imamo problem koji nećemo nikad biti sposobni da rešimo. A ta tobožnja nesposobnost da rešimo sopstvene probleme čini da se osjećamo očajno i bespomoćno. Međutim, ona izaziva još nešto. Ako imamo probleme koji su nerešivi, naša podsvest shvata da smo na neki način ili jedinstveno posebni ili jedinstveno oštećeni. Da se na neki način razlikujemo od svih ostalih i da za nas moraju da važe drugačija pravila. Jednostavno rečeno, počinjemo da dajemo sebi za pravo. Bol koji sam osjećao za vreme odrastanja vodio me je putem osjećanja povlašćenosti koji je potrajao do odraslog doba. Dok se Jimmyevo osjećanje povlašćenosti ocrtavalo u poslovnom svetu, gdje se pretvarao da je jako uspešan, kod mene je to osjećanje uticalo na veze, pogotovo sa ženama. Moja trauma se vrtela oko bliskosti i prihvatanja, pa sam tako imao stalnu potrebu da preduzimam preterane mere u pokušaju da nešto ispravim, da stalno dokazujem sebi da sam voljen i prihvaćen. Iz toga je proisteklo to da sam jurenju za ženama pristupio isto kao što zavisnik od kokaina pristupa Snešku Beliću, napravljenom od kokaina. Prvo bih vodio ljubav s njima, a onda bih se ubrzo ugušio u njima. Postao sam manipulator. Nezreli, sebični i jako ponekad šarmantni manipulator. Tokom većeg dela decenije nanizao sam dugačku nisku površnih i nezdravih veza. Nisam toliko žudeo za seksom, iako je seks bio zabavan. Posredi je bilo potvrđivanje. Bio sam tražen, voljen. Prvi put od kad sam za sebe bio sam vredan. Moja želj za potvrđivanjem ubrzo se pretvorila u psihičku potrebu za hvalisanjem i pretjerivanjem. Dao sam sebi pravo da uradim i kažem šta god sam hteo, da izneverim ljude, da ignorišem njihova osjećanja, a onda da se pravdam lošim polovičnim izvinjenjima. Iako je ovaj period svakako imao zabavne i uzbudljive trenutke, a i upoznao sam neke predivne žene, moj život se sve vreme manje više raspadao. Često sam bio nezaposlen, živao na kaučima prijatelja ili kod mame. Pio sam više nego što je trebalo. Udaljio se od velikog broja prijatelja, a kad sam upoznao ženu koja mi se stvarno dopala, moja zaljubljenost u sebe ubrzo je sve uništila. Što je bol veći, mi smo sve bespomoćniji pred problemima, a sebi još više povlađujemo kako bismo premostili te probleme. To osjećanje povlašćenosti odigrava se na dva načina. Prvo, ja sam super, a vi ostali ste jadni, tako da zaslužujem poseban tretman. Drugo, ja sam jadan, a vi ostali ste super, tako da zaslužujem poseban tretman. Drugačiji način razmišljanja spolja, ali isto sebično gnjecavo jezgro iznutra. Primetit ćete da ljudi kojima dominira osjećanje povlašćenosti zapravo često idu iz jedne u drugu krajnost. Ili su na vrhu ili su na dnu, u zavisnosti od toga koji je dan u nedelji ili od toga koliko se u tom trenutku dobro nose sa određenom zavisnošću. Osobu poput Jimmya većina ljudi ispravno smatra razjarenim, egocentričnim govnarom. Razlog tome leži u činjenici da je njegovo sumanuto visoko samopouzdanje prilično očigledno. No većina ljudi ne smatra da oni koji se stalno osjećaju inferiorno i nedostojno zapravo imaju naglašeno osjećanje povlašćenosti. Jer kada sve u životu tumačite sa pozicije žrtve, to zahteva istu količinu sebičnosti kao i suprotno. Potrebna je ista količina energije i sumanutog veličanja sebe kako bi osoba ostala u ubeđenju da ima nepremostive probleme kad ih zapravo uopšte nema. Istina je da ne postoji nešto kao što je lični problem. Ako imaš problem, sva je prilika da su ga milioni ljudi imali u prošlosti. Imaju ga sada i imat će ga u budućnosti. Moguće je da ga imaju i ljudi koje poznaješ.
To ne umanjuje problem niti znači da ne treba da boli. Ne znači da u nekim prilikama stvarno i jesi žrtva. Samo znači da nisi poseban. Često je ova spoznaja da vi i vaši problemi zapravo niste izuzetak po pitanju jačine ili bola. Prvi i najvažniji korak ka rešavanju problema. Međutim, iz nekog razloga čini se da sve više i više ljudi, pogotovo mladih, to zaboravlja. Brojni profesori i nastavnici primetili su nedostatak emotivne otpornosti i neumerenost u sebičnim zahtevima kod današnje omladine. Danas nije neuobičajeno da se određene knjige izbaci iz programa predmeta samo zato što kod nekoga izazivaju rđava osjećanja. Predavači i profesori su ućutkavani i zabranjen im je pristup kampusima samo zbog toga što su rekli da neki kostimi za noć veštica nisu dovoljno upadljivi. Školski savjetnici primećuju da, kao nikada pre, veliki broj učenika pokazuje ozbiljne znake emotivne utučenosti zbog nekih inače svakodnevnih fakultetskih iskustava, kao što su rasprava sa cimarom ili loša ocena. Čudno je što u doba kada smo povezaniji nego ikad, osjećanje povlašćenosti izgleda kao vrhunsko ushićenje. Kao da je nešto u vezi sa skorašnjom tehnologijom dozvolilo našim nesigurnostima da podivljaju više nego ikad. Što nam je data veća sloboda da se izrazimo, više želimo da se oslobodimo onih koji se možda ne slažu sa nama ili nas rastužuju. Što smo izloženi i drugačijim mišljenjima, kao da nas više nervira što ta drugačija mišljenja postoje. Što nam životi postaju lakši i sa manje problema, snažnije smatramo da oni treba čak i više da se poprave. Prednosti interneta i društvenih medija su neosporno fantastične. Brojni su razlozi zbog kojih je ovo najbolji trenutak u istoriji da se bude živ. Međutim, možda te tehnologije imaju i neke nehotične društvene nuspojave. Možda te iste tehnologije koje su mnoge oslobodile i obrazovale, istovremeno više nego ranije omogućavaju osjećanje povlašćenosti kod ljudi.